Evo zašto mislim, zašto trebaš i ti da započneš svoj online biznis. Dosta ti je svega. Dosta ti je putovanja u autu od ofisa do kuće. Radeći svakodnevne smjene. Noćna, prva, vikends, nije važno koju smjenu radiš, ali dosta ti je, više glava te puca. Onda odeš tamo, ovamo, djeca te trebaju, muž te treba, svi te trebaju, ne znaš na koju stranu da udariš, još ako ideš u školu kao full time. Nek ti je Bog na pomoć, jer znam šta sam ja prošla. Znači, ako ti imaš previše na svojoj plati i ako ti trebaš prostora da dišeš, onda promijeni, uradi nešto za sebe, započni ovaj online biznis. Ili bar registruj se i probaj vidjela za tebe. I nemoj se bojati. Nema potrebe da se bojiš. Ja sam samo jedna obična žena, majka sa Balkana koja je došla sa 19 godina u Ameriku i pokušavala da pronađe svoj svijet u korporat svijetu, dok sam propustila toliko trenutaka sa svojom porodicom. I onda život se desio. Bez moje volje morala sam da odustanem svoje corporate karijere. Kada sam mislila da je sve završeno, zapravo to je bio moj novi početak da me dovede ovdje gdje jesam. I na tome sam zahvalna. Zato sam tu da pomognem svim našim Balkankama koji žele promjenu. Samo mi se javite i hajde da započnemo našu empire zajedno. Puno vas pozdravljam. Ćao!